Pemirsa Sabah deres saning lintang ring widangan Jembrana tanggal kutus sane lintang ngawinang tanah embid ring sisin margi desa Banjar Pangkung Langwan desa Yesumbul. Tanah abing sane anggen nyangre saluran toya inucap jebol atenge ke margine. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jembrana Iputu Agus Artana ngawadarang sabadere sanes selami puniki ngelintang sawetara dauh ring tanggal kutus April ngawinang tanah embid ring Yesumbul. Antuk selanturnya nih pacang karesikang mangdane margi nucap bersih. Lianan punika pelabar sane ngembangin margi irike taler ngulgul jalur utama Jawa Bali. Nanging rite pengan mangkin sampun nyat. Tim saking Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Bali pacang tedun antuk nureksain pamidabdab embengan toyane punika. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.